tayo ingadwang pulot siyam ng Dominggo ning Karaniuan na Panaun. Panamdaman tayo po ing presensya ning Ginubo saltamo at ban maging mabungaya at makabaldugan ning kayakatang pamagmasusi ag katanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Engineer and Mrs. Emerito Salunga and family, Mr. and Mrs. Elmer and Luz Biminda Dungka and family, Mrs. Anita Canlas and family, Maria Teresa Castro Medina, Mr. and Mrs. Randal and Rhea Ong, Riley Nang, Sandra Teodoro, Bernadette Fernandez, Liwel Yu Lauren Escoto, Lolet Tua and family, Alan and Marife Bautista and family, Ernesto and Arlene Garcia and family, Jenica Luis Bordon, Ramon Dupale, para Kingayang Kaybaitan, Nona Ann Gutierrez, para Kingayang Kaybaitan, Mr. and Mrs. Romeo Miranda and family, Mr. and Mrs. Ricky Gomez and family, Billy Joy Aquino, para Kingayang Kaybaitan, Kim Gabriel Del Perto, para Kingayang Kaybaitan, Mr. and Mrs. Glenn Hoplo and family, para king makapasubaling kapag nasandari Marisa Maglalang, Dr. Joshua Elmer and Dr. Katrina Dungka, Jonah Elijah Dungka, Normita Concepcion for safe travel, para karing kaladwa dari Amelito, Catalino, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Jose, Juliana, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Antonio, George Yusi, Corazon, Dennis, Lucia, Vladimir, Maria Rosario and Servando, Raquel, Conchita, Reynaldo Jr. and Sr., Maricel, Clarita, Hermogenes and Maria, Remedio, Alan, Riza, John Peter and Joaquin, Sofrionio, Bien, Reynaldo, Stephen, Justino Angeles, Maura Deirit, Renato Lacson, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Ding kaya katampong mas sponsors, Mr. and Mrs. Elmer and Luz Biminda Dungka at Josefina Conanan. Talakad tamuput makiabit ngeni kim pamagkanto kindalit apamuklat. Kilagyan ni Pa, po ni Anak, po ni Espiritu Santo. Amen. Inginu, mantabi kay kayo. At keka antimurin, Maya pa abag po kay kayo. maya pa yan. Iting Domingong iti, mayayaw siyang Mission Sunday. Ngening aldong iti, buri ng paganaka, kaya katamo ng indong Santa Iglesia, ingga nakantala ka rin kaya katam panalangin, ding misyonero, king mabilugayato. Ding misyonerong mikakalat, king kasalpantayanan kang Kristo. Ngining penandit,
panagkat kay kayo, ganakantala kayong luptam, din kay katamong personal akaydodan kay Diyos, kaniting banalamisa. Bangganita, pakindamanan ng Diyos, ingkay katamong panalangin, agdinagnan, iyag kastapa ang kapanisyan, karing depatantang kasalanan kay milabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayong kapatid, uli may kasala kumbina, King isip, amano at dapat, niyaliwang kapulang, ulinitay, panigapo kay Santa Mariang Kapilan Birhen, karing sablang angelang pong santo, at kaya kayo kapatid, panalangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. In Diyos sa mayupayang tutu, pagaluan agatam, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala nagatangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin ta. O Ginoo, mayupayng Diyos, panimunan mi ingyato at meto ketawan king gayang paing tungulan keka. Ibiyeme karing pamuntok ning yato at ning kekaming bansa ing meto nga panlalawe king paing tungul amalawak at malyaring apak yabutan. Antimurin, gagalang king matulid at dignidad ning tao. Sa upon mo kaming patuto, karing ulaga ning Ebanghelyo,
king aldoldo pamibye-bye at makat pitalamitam king obra ning katimawan, katapatan at katuliran. Kapamilatanan iti at talakad niya sana ing meto nga komunidad amiyayaninag king kekang kayarian karin banwa. Iti ginadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang ibat, king lubruning propeta Isayas. Pinili na ning Ginoo isiro, ban magingari. Tildwane ning Ginoo, ban sumakop kareng bansa. Tiburane, ban lubasa nala, ringari, king upayara. Ibuklat nala ning Ginoo, ring pasbulding syudad, para kayo. Nga na ning Ginoo kang siro, awsanda ka, bansopan may Israel, akakong talasuyo. Ing balen a pinili ko. Pigkalubanda kang maragul adangalan, bestaman kako, alakang kabalwan. Ako, ing Ginoo, alanang aluwapang Diyos, subali kanako. Ibiya ko keka ing sikanan, akekang kailangan. Bistaman kako, alakang kabalwan. Iti daraptan ko, banimbalang tao, ning mabilog ayato, akilala na king ako, ing Ginoo. At alanang aluwapa, subali kanako. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo. Dalit ka king Ginoo o meto yato. Ingkayang kayo payon, karing bansa ipasyagyo, at ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Uling ing Ginoo maulayo at sukat yang purian. Sukat yang galangan, migit karing aluwang Diyos-Diyosan. Ing Diyos daring pagano, Diyos-Diyosan lamo. Dapot ing linalang king banwa, ya ing Ginoo. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. King banal lagayak, sambanya ing Ginoo. Galgal ka arapana, o meto yato. Karing sablang bansa, sabiyan yu, ing Ginoo ariya. King mitmong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Purihan niyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karintao, Tesalonica. Ibat siya iting sulat, kari Pablo, Silvano, at Timoteo. Mi paralaya karing miyembro ng Iglesia, karing Tesalonica, ding pinili ng Diyos pa, at ning Ginong Heso Kristo. Manano na sana ang ingrasya at kapayapan, miyabiya kaya kayo. Parati kaming pasalamat king Diyos, king uliyo, at iyabira kayo, king kaya kaming panalangin. Gaganakan ming alang patugot, king arapan ng kaya katang Diyos, at pa, king kaya kong maya padapat, abungan ng kaya kong pamanyal pantaya, ing kaya kong kapagalan, king agyag ning lugod, at ing manatili yung kapanaligan king Ginong Heso Kristo. Kapatad, balo mi king ing Diyos, kaluguran na kayo, at pinili na kayo, ban maging kaya. Ing maya pabalita, alubos ming paniwalan, pisyag miya, emo king salita,
nuneking upaya at kambening pamipatutu ning banal a Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Sunlag ko king iatu, antimoring batwi na babie sala, kabang apapanganan niye, king amanong babie-bie. Inginu mantabaya ke kayo, At keko antimur, pamipasyag king maaya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keko o Ginoo. May kolaring pariseo at minisip lang paralan na makanano ring arakap, Jesus king pamagsalitan. Kay ba't nanita, tiburan dalang makikit kang Jesus ding karelang alagad at ding mapila ng tawa ni Herodes. Sinabi ra kaya, Maestro, balumi po, ing tao kayong tapat. Tuturuyo, ing sablang katutuan, king kaburian ng Diyos para king tao. Kayo biyasang mga biran kenuman, pablasang para pareho mo ing laweyo karing tao. Sabihan na mo kay kami nung nanupuing pamalakyo, labag king batas tamong mamayad bis king emperador ng Roma o ali? Dapot balo ng Jesus ing marokdang isipan niya nga nakarela, hipokrita. Bakit buriyo kong pakirakpan? Bakit siya kako ing kwaltang pamayad buwis? Inyang inabutanan deng meto nga denaryo, nganang kinutang Jesus karel. Kanino yan larawan at lagyo? Ing makatatakken. King emperador la po, ngarang may kibat. Inya, nganang Jesus karela, nung makanyan, ibiyayo king emperador, ing king emperador, at ibiyayo king Diyos, itang king Diyos. Kapatading mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. As usual, let us first invoke the enlightenment of the Holy Spirit bayo tamo po king kegatang reflection. And we pray to the Holy Spirit this way, Come, O Holy Spirit, come, by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Makalingad kay katamo po, na anyang umpisa na ng ginutang Jesucristo yung misyon na karing king Galilea for a period of 3 years. Agad-agad may bantugya. May giyang overnight celebrity ing Ginoo. Bakit? Kasi at ne kagaling king kayang pamagsalita. Ganapin ning banal kasulatan, alalang buring salanan ding tao king kataganang amano.
Take note of that, nepo. Alalang katagang amanong buring salanan. Wow! Burira, elamagabsent. Potang inginu at rin. Pigugumgumande. Itamong pamipakana ka rin 5,000 lalaki. Imagine nyo pa, 5,000 men, excluding women and children. Pigumgumde. Anyang pakanana lang. Pero sabihan, talagang makanyan-kanyan ing kayang popularidad. Maliban king kayang pamagsalita, ing kayang gelingan king pamanulo. Aulo nala ring bulag, ding lumpu, ding pile, ding leprosuan. Agyang ing modernong medisinang ini, alayang binatbat. At yutana keng modern age, modern medicine, aulo de ing bulag, aulo ne ing lumpo, apatalakarane, at kaibat apaterakane. Ing ginu, ganitang panahon, as early as 2,000 years ago, agawa na ito. And on top of it all, deng barok espiritu susulapola. I-exorcise na yung metong taong alip na ng demonyo, kakaingking lang susulapo, palawt ketang karelang inalipnan king kataganang amano. At uli ng popularidad ay ni, karing tao, uling mababatubala nila rin tao kaya, nung inya, ditak-ditak, lalawt la, karing pariseo, ding karelang alagad. Magigisan la alagad ding pariseo. At ulinita mi kakalatang lamwa king Gino. King pangalatang damwa king Gino, misan eldo, lepitande. Kambering karelang kasabuatan ding Herodianos, elamanda, misisingkilan. Milalaban la, elamisusunis, dening sektan dening Herodianos amanwanda. Another sekta, another group la rin. Karing Pariseo. The Pharisees and the Herodians don't see eye to eye with each other. And yet, in this hour, piece of buatan da, piyabirim puersara, mangkanita, lapitan din Gino, at pakarinere, king kayang malyaring maging pakibat, king karelang kutang. Anyang lapitan de, nga ring Pariseo, Maestro, balumi ing tapat kayong tao, balumi ing makatuliran kayo, balumi king kayo kenot keno, kayo mga biran, para pareho, pante-panteng laway ko rin tao. Malyayo na mo pong pakibatan ini. What is your opinion about this question? Labag king batas tamoy mamayad buwis king emperador ning Roma o wali? Nung pakibatan ni ginutang Jesucristo itang kutang itang yes or no, mitalabuyan. Misabit siya king sagu na ning damulag. It's a dilemma.
tikara ring pariseo ang pongerianos, bang kanita mo, may pakarineya. King nano mang maging pakibat na ning Ginoo, ketang kutang aita. Nung sabya na karela, mamayad kong buwis, king emperador. Mimwala ring udyo, ding kabalenda, uling, kasamang dala. Dening Romanon, dening sinakop karela. Labisang mamayad. Bakit? Uling banyagala. Seko pandale. Ngayon naman, nung sabihan da, kayo mamayad, boys. Magiyang kalaban da ring mimiral asasakop ka ring udyo, kanita, ilapinding Romano. Nganapin nitang sine, tang film ng Clint Eastwood, Whichever Way But Loose. Na ano man yung maging pakibat na ning Ginoo kene, marakapya. So nano ang sinabi na ning Ginoo. Balwan nyo nga na, ang pakibat ketang kutang yo, at yung bulsayo. Gaw ka niya yung bulsayo, give me a coin, nga na. Kingwane ning metong ing kayang coin at binyene ing bariya king ginutang Hesus Kristo. At nga na karela, look at this coin. Kanino yung larawan nini? Naaning makasulat? Ken. Peki badak ang emperador po. Ing lupa na pong emperador. Pues, nga na ning Ginoo, itang king emperador, ibiyo kaya. Give to Caesar what is Caesar's. And then, nga na, itang king Diyos, ibiyo kaya. Give to God what is God's. Simple mo po. Ini pong pakibat na ning Ginoo. Pero dumbfounded la rening mengutang kayo, menga pakarine, mig boomerang ya ing karelang kutang karela. Simple mo nga ako, ate masakit, imaginan o intindihan, ining kabaldugan, ameging pakibat na ning Ginoo. Karening pariseo, ami kakalatang umuwa kayo. Nga nawari ning Ginoo ketang meging pakibat na adwa kayo citizenship. Citizen na ko ning bansayo at citizen ako ning banwa. Uling citizen na kayo ning bansa, yayingke kayong pibale-bale, yayingke kayong pitutoknangan, kailangan mo ing pakamalan niya. Pakamalan nyo at respetuan nyo lang ring sasakop kay kayo. Nga na. King malagwang salita, bayaran yung bisyo king gobyerno, king kayong bansa. In that way, you are respecting your country and giving honor to your country. And on the other hand, citizen na kao ng banwa, lehelangan na kayo ng Diyos nga nawari. Ibat ko king Diyos, pues, ibiya yung karampatan king apong Ginoo. Sambanye, puriyan, paligayan. In Diyos,
amiglalang kay kayo nga nawari ning Ginoo. Agyapong yening panahon na iti, balutamo kini po king karimbalang parokya, mabilog ng Pilipinas, ang requirement o requisito, bayo may apabinyag ang kay kanganak, apabinyag, kailangan natin niyang birth certificate. Kay ba't nanita ning binyag, may ka baptismal certificate siya. Anyapin double citizenship. Na po, birth certificate, kailangan bang ganita mitugmaing lagyo na ning anak, king baptismal certificate na. So adwaya, adwaya dirikilan ing ninumang kekatam. Birth certificate symbolizes our love for our country. And baptismal certificate symbolizes our love for God. Anyapin, tutuyo itang sinabi ng Ginoo, at nga ko pin, masakit intindihan, itang meging pakibat no. Pero may lapsuya, may kalabyusya, ketang kutangdang aita, ring pariseo, bunga na ning wara, king apong Ginoo. Render to Caesar what is Caesar's, and render to God what is God's. Maganyan mo naman, imburi nang ipayabot kay katamo, ning Ginoo, itamong generasyon ngayon. Luguran tayo kitang bansa. Kapamilatan yung pamamayad tam wish. At on top of it all, luguran tayong bansa tamo, tayo pamisali ka rin Chinese. Luguran tayo in Diyos. Kapamilatan ng kikatang pamanalangin at pamanyamba. Ampon, pamanlagod, of course, kitang kayang kayaduanan, karing kalupatamong tao. Amen. Talakanta. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat iyatu, at kang Jesucristong anak ng buktong aginutam, pinagli king upayan ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa ilal ng upayan ng Poncio Pilato, mi paku king krus mete at mi kutkut tinipaya karing mete, king katlo ng aldo sinubli ang me biepe pagkas sa banwa makalukluk yawanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum karing mapie ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at kimbie alananga. Amen. Ganagantayan kikatang bansa, at din kayang memalen, arapan ng Diyos sigpatam, at pasalamat tamo para karela, at para karing sablang balayan. Ing pakibat, king balang kaidwanan, manalangin kay ko o Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, itangan po. Manalangin kay Keko o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banuman ka rin keti king yato, ing iglesia makapagsalitayang alang takot, para king kapayapan, at para king karapatan at dignidad ng tao, manalangin ta king Ginoo. Manalangin kay Keko o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning katuliran, lugod, at katimawan, yaing maging batayan ng kaayusan panlipunan king yato, at king kiyakatang bansa, banding sabla, malyari lang miye, king kapayapan at kapanatagan, manalangin ta king Ginoo. Manalangin kay Keko o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning kabilugan na ketawan, matampayang makapakarake, karing material at espiritual akalam, ating estado at ding organisasyong sibika, ausopan at
apagluwalo do ring may na, at ding biktima ring kalimidad, manalangin ta aking Ginoo. Manalangin keka o Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mo. Banding sablang memalen, mika masolo lang pakibatan king balen, at aktibong makitalamitam king ikakayap ding sabla, manalangin ta king Ginoo. Manalangin keka o Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mo. Baning Santa Iglesia, king kekatang bansa, talakadyang patuto, king kayaryan ning Diyos, karinganggang balayan keti king Asya. Baning kekatang indong balen, mi kamarakaliyang papil, king pamilyaring bansa, at sumapya para king kapayapan, at pamisan metong ning yato, manalangin ta king Ginoo. Manalangin keka o Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mo. Ngini po, aduan taon po yung sarilitang kapagnasan. O Diyos, kaluguran mo yung tao, at yung tao, yang kekang pagmasabalan. Daptan mong makirake kami, king kekang pamaglingap, kapamilatanan ning anak mong meging metong kekam, Yesu Kristong Ginome. Amen. Kakot kagayon daon matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, ing kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoo, mananos sanang dating ayin ayam pang mi, yatad da ke kaming lugod mo't kapatawaran, at ibyera ke kami, ing kalayaan sumuyo ke kakabilatan ding biyem. Iriadon mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo. At keka anting At nayo rin po suy. makayat na no king Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid sugat makakabus, ing pasalamatan da kayong sablang pinandit, at numan ka rin o ginubanalay pa, mayupayang totoo at alangangan Diyos, kamamilatan ng Kristong Ginome. Inyang mi kasalala, ring kekang anak, at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilatan ng daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang anak, tinipon mo ring kekang anak, king keka Santa Iglesia, ban maging metong laig pa. Antimo na makanano kayong metong, ikayong bugtumunak, at ning Espiritu Santo. Ulinita, kami sa blangko ring angel karimbano, talit ming kekang ligaya, alangtok ng aming ang kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa. Ika, ing panibatanan ng sablang kamanalan, ulinita, pagparlampuni, pabanalan mo sa dating ayin kingaslag ng Espiritu mo, ban para kaya malyalang katawan at daya, ng Ginoong Jesucristo. Bayo mi daon kusang lubkim pamilas at kamatayin kinwaning tinap, at pepasalamat siya kay piraso na at binyinay karing kayong disipulos nga na tanggapan niya ikungan at kananye iti yung kanakong katawan amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibahin pa salamat kay kadwinya yung kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya ikungan at minum ko kani. Iri yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng payo talanggang tipan, amibubu para kay kat parang sablang ta, manggit ay patawaran ng kasalan, dapta niya iti bilang kapigagan akan kanak. Pasyag tayong ining misteryo ning kasalpantayan. Utang ka kanyan niya, iting tinape. Utang mi minom kami, ganiting kalis. Papasyami, ketong kamatayan, ang ganaking datang ka. Kiketang ligaya. Niyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebi ng anak mo, daraon mi akegit ang tinapin ng biye, ring kalis ning kaligtasan. Lain pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadara panuban sumuyo kek, mapagmabaming paggama mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami anting metong, ning banal Espiritu. Ganagan me, o igpa, ing Santa Iglesia makalaganap, king meto yat, ban miganap yas sa aking lugod, kambining kay kaming Papa Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan paging lubtam, ganakantal rin kay katam personal kay doon king Gino. Ganakan mula naman ding anak mong di Justino, Maura, Stephen, Amelito, Catalino, Leandrino, Alejandro, Anselmo, Jose, Julian, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Antonio, Dionisia, George, Uzi, Corazon, Dennis, Lucia, Vladimir, Maria Rosario, Servando, Raquel, Conchita, Reynaldo Senior, Reynaldo Junior, Maricel, Clarita, Hermogines, Maria, Remio, Alan, Risa, John Peter, Joaquin, Sopronia, Bien at Reynaldo. Anaus mong meko, kete king yat. Ang tiningking binyag, metela kamda ng Kristo, mirakayan la naman sana, king kayang pang subling maybe. Ganakan mula naman, ding ko din pepay naon at maninayang pang subling miye, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, maligayang harapan, pakalulumukingan,
Gano keng karapat dapat magkamit, keng biyalang hanggabang kambe, ninuna Birhen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng non apostoles at ding sa Blang Santos, at tinupad king malmong kapurian, king kay kabaning Panaun, purin agat paligayan kami latanang Ezo Kristong anak mo. King kami latanang Kristo, kambe at kay pangmayupang, kagum na Espiritu Santo, purin agat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini kaya tayong parinig pamiglalang kay katamangan. Ikaw sungamiyo, Ginoo, king sablang maro. Malaga na yung paggalubing kapayapan kayong Panaun, ban king kasaupan na ning kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami, kamben maligayang kapanaligan, king payatang Yesu Kristong kagaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabye ko kay kayo. Emos na nabalikdan din kay kaming kasalan. Nalawan mo kasalpantianan ing kang iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaburian, kembiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka, at Bakit timuin. apungin may kakamitong tamo at may kakalugod king kapayapan. Peace. Cordero ng Diyos sa minarako, king kasalanan iyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Adios te, quito
Nyoing Cordero ng Diyos, nyoing milalakong kasalanan ng yak. Nuwan rin mayaws, kingapunan ng Cordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas meng umano mo, kumayap na ako. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. So blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour,
Siklawd tamo po. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong maluguday pa, tatanggapan keng mitmong lugud at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadiyosan, babalot ning katawan ko't kaladwa, mga kapilanman. Duro ko kong mitmong kapagkumbabang kapasalamatan at darawon ko, ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalan po keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamalataning makapasubaling tatak at pangako ko, ing biye ko, king pamanyuyo keka, banggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa, ibiye mo ing pakalulo mo kareting Panaun, kaluguran na igpa, darawon ko keka, ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kekang lusok, kaluguran na yanak, king pamamayad para karing kasalanan niya to, ampo para karing kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sa akin ning pamakilaban mi. Ang tabayanan mo keng salang sang king dewa ka ning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka, king lupigan sana ning Diyos, at ika, prinsipe ring hersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, padulundungani king impyerno is Satanas, pati na ring aliwang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Emperator para panalangin laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ingan tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kang bening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan detang miyaw na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kaniting masakit na panaw, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus at pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo itiking kapamalatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pong magari kambemot ning kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanaga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos, e mo sana'y pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi. Ngunit bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanunwanan na Birhen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po sagli para karing kapabalungan. Ngining bulaning Oktubre, didinan talang pansin ding kapatad tamong katutubo. Kambe naniti ing kapulungan daring obispo king Pilipinas, lalapit la po king kaya katamu ban magdake kareng kapatad tamong katutubo king kapamalatanan ning second collection. Ding meli ko madonasyon, mabiela anting saw, kareng kapatad tamong katutubo king mabilog a Pilipinas. Dakal pong salamat. Kapabaluan, balayan ng apong grasya, parishioner card. King Panaun na iti, tutong maulaga at maragulyang bage, ing pamamye impormasyon, ustong lulub karing balang establishmento o karing lugal, anong nulam ititipon ding tao, baniti magamit la para king contact tracing. Metong yamo naman po iting pamanupad king mandato na ning gobyerno kaniting panahon ning pandemya. Uli na niti,
Burimiya pong ipabalo kay kayo, ingati ng balayan ng apong grasya, parishioner card. Iti magamit ya ban maging malagwaya ing proseso ning pamaglub king pisamban at makasawpya karing dokumento ning parokya. King pamag-apply king parishioner card, kailangan niya po ing metong a valid ID, ampo nga duwang 1x1 picture. Malyari kayo pong mag-apply kapamilataning pa mag-message king kaya katamong Facebook page o lapitan ding committee ang makapwesto king liputad apasbul ning pisamban kayari ning misa. Alaya pong bayad iti, dapat tatanggap kami pong donasyon ang magamit king pamangawa daring parishioner card. Dakal pong salamat. Kapabaluan, 100 daang piso para sa patio. Impong Parish Finance Council, Kayantabe, ing Parish Pastoral Council, King Pamanantabe, dari Reverend Msgr Jose U. Lacap, at Reverend Padre Ervin Ray S. Garcia, OP, matulare pong lulunsad ing 100 piso para sa patio. Amaglayon lumikum donasyon para king pamasamas na ning katamong patio. Ngana ng mga manong Mother Teresa ning Calcutta, etamungan makagawang mga ragulabage, dapat itamungan malyari tamong gawang mga lating bage, aating maragul alugod. Malyari ula pong lapitan rin kaya katamong committee, ang makapwesto king exit balang sumangit na po ning kaya katamong pisamban, ban ipayabot o idake ing kaya kayong donasyon o malyari kayo naman pong maus karing makatuki. Brother Daryl Q, surname 61-800-4317. Brother Alvin Macalino, surname 35-720-2461. Dr. Ricardo Onalo Jr., surname 2638-71125. Dr. Florencio Dizon, surname 1784-11010. Ing pasamas tamo pong patyo kay katamuya po at paraya po kay katamo. Sana po pisopantayang mitmong lugod ang tinganak ng apong grasya, agkatanda kayo pong maging dala ng pamangasamas ng kay katamong patio, dakal pong salamat. King daratang Nobyembre 1, 2020 at Nobyember 2, 2020, pagmasusyan tayo ng aldo daring sablang banal at aldo daring sablang kaladua. Kambe na niti pauli na ning eta mo makapunta karing Campo Santo, agkatanda kayo pong manyalangin kandila karing pibale-bale, kambe ning panalangin. Malugod mi pong ipabalo king daratang October 25, 2020, Dominggo, November 1, 2020, Dominggo at November 2, 2020, Lunes, mi kapamamendisyon pong kandila karing balang misa. Idalayo la po ring maputi yung kandila, ustong simba kayo po. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, mananasan ang iting Eucharistia sa upanaking manatiling tapat keka. Iturune sana kay kaming dalan painturo, kimbye alanganga. Iriadon, pamulatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay titirmo ng Diyos na kapili niya. Inuman tabi kay kayo. At keka antimuri. Bendisyunan na ginin Diyos, singig pa, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa,
mayari ni may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Oh. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care.